Foten-Golden FM, partout chez vous et autour de vous sur 102.9. Ya Rabbi salli wa sallim ala al-habib Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim ala al-habib Muhammad. Ya sami'in sallu sallu ala al-habib Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe amin heeɗiɓe min ka 102.9 radio Foten-Golden, min salmini on onon e ɓeygureji moɗon e siɓɓe moɗon e yiɓɓe moɗon qailina lakum jami'an assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray kono guelerɗon noon si tawi o sahi meɗen ɗo hewti haray ɗen jogui invitugol karmakoɓe meɗen woda koɓe makani en e fi ko yowiti e fi oɗo e l'islam. haray hande kadi ko woni invité ɓe meɗen ɓen ɗo ko samahata cheikh Mouhammad Hafizy Diallo, ɗo geli ɓeɗo ko professeur ɓe ka duɗal mawgal université Moustapha wonɗo Simanteri, e ko ɓe imamuɓe kadi Symphonia o Bittali, ko ɓe imamuɓe kadi ka Poruray, ko ɓe yeesoɓe ka mojobere mawde association Ahlul Bayt joɗi ɓe lagina ɗo ɓen. haray ko kamɓe woni ko invite ɗen ka manassa ɗo fi yoɓe wodu ko ɓe ɓeytan en e fi ko yowiti e fi ɓeɗo julɓe, tawde Allahu subhanahu wa ta'ala o suɓike en o waɗi en tawa ɓe ɓurɓe moƴƴude moftanuji ko o feññinani tagore nden. o suɓani en ɓurɗo moƴƴude e nelaɓe, o suɓani en ɓurde moƴƴude e deftere, o suɓani en ɓurka moƴƴude e diina. haray ko kañum telemma on mawdu ɗon wonɗen e fewtude kañum samata cheikh Mouhammad Hafizy Diallo, wodda ko ɓe ɓeytani en e fi telemma alhaali julɓe ɓen hande e sen waɗani yila en taway kañum julɓe ɓen hiɓe jogii e yiltitande moolanande e telemma gurdan ɗan. haray ko ɗum woni ko noddirɗen kamɓe say huɓɓen ɗo woodi ko ɓeytani on e woodi ko ɓe ɓeydetani en e telemma nden toɓɓere ɗon. haray ko wonani on ka machine ji to fi no hito amen gon hewtira on ko bandirawo meɗen maketeɗo Bunturabi Suma, ko woni ka ɓaawo micro ɗo ko payko moɗon e Mouhammad Moukhtar Diallo kala labe. haray hiɗe wiyana invité ɓe meɗen ɓen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. hiɗen salmina musidɓe men heeɗiɓen eɓen heɗaki en fof, hiɗen wiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. hiɗen yetti Allah subhanahu wa ta'ala suɓiɗo en waɗi e ɗe mofte o addani en de deftere ɓurde teddude nde juɓɓude gurdan aduna e lahara woni e mum timmi tawi hino newi. o waɗi en iwtirɓe ɓaawo o ɓurɗo moƴƴude e annabaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala suɓi neli e tagore nden ɗum ko koho meɗen kiiɗo meɗen ardiɗo meɗen annabajo meɗen nelaɗo meɗen maketeɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. si en daari e alhaali julɓe ɓen fo e aduna on ko feƴƴi e ko fewndi haray ɗum no jopano en e ko saati arde. fi honno gurdan ɗan ko ɗe kereje ɗo tati, ko feƴƴi e ko fewndi e ko arata ko saati arde. joni noon ko feƴƴi kon wonande enen haray ko en jangu taskoɗen ndaren ka feggano ton ma ka faljano ton e yiyande meɗen etoɗen hara en faljali ɗon en feggaki ɗon. joni ko kelɗuno ton kon ƴetten ɗum ɗon e faamu men fewndiɗo on gollitiren yonnoɗen ɗum fi yeeso. ko wano noon arayɓe ɓen kadi ko ɗum waɗi e deftere Allah nden subhanahu wa ta'ala geɓal janal no ton
ko yewtugal fi tariha tariha annabaɓe mufteji additinoɗi yewti fi gurdam ko ɗum waɗi faamu meɗen on e ka diina ɗo ko diina pinal diina naɓiray ka neɗɗo on yeeso naɓira neɗɗan ka ko ngun yeeso e kala alhaaliji gurdam janɗi fanɗi fii no ɓuttinira ɗo o hejjida e yimɓe sifa makko yani yimɓe ɓen o hejjida kadi e ko Allah tagi kon dammi ɗin e ko nandi e ɗum e kulle heddiɗe ɗen e leɗɗe ɗen e leyɗe ɗen e ndiyan ɗan e colli ɗin e ko nandi e ɗum ɗo fuu ɓe hejja ɗo o wura gurdam fotuɗan kanko e tagu ngun kanko e tagu ngun ko Allah tagi ɗo kon ɓe hejja e ko kanko no woni ko halfina kanko woni ko lontina ɗo o ardo ɗum hara bonali e o heɓa ɗo gurdam o heɓoyato kadi gurdam yelaɗan ɗan ɗum ko lahara ɓayi ɗen gomɗi wonde neɗɗo on luttataɗo ko gurdam aduna e lahara wi'a joni sen yiltitike nde deftere nde Allah subhanahu wa ta'ala addi ɗo deftere gurdam e wona fi rewgol tun deftere nden no yewti fi no neɗɗo on wurira fi hakkunde makko e hoore makko fi hakkunde makko e taguɗomo on fi hakkunde makko e yimɓe ɓen fi hakkunde makko e yaasi mo wuuri e muɗum on e ko woni e o yaasi ɗo yani ɗum ɗon fof deftere nden hino yewti ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala hino daali ɗo ka suratul Isra mo yewtude fi nde deftere ɗo ɗum ko alqur'anul karim o inni bismillahi rrahmani rrahim inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshiru almu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wonde ma o tentini o addi inna wonde qur'anare ɗo alqur'anul karim hinde fewna faade e ko ɓuri kelɗude lillati hiya aqwam yani si julɓe ɓen iwtiri ɓaawo alqur'ana kande ɗowata ɓe nde naɓa ɓe ɗon koko ɓuri kelɗude joni noon si qur'ana yanyi inni lillati hiya aqwamu nayo neɗɗo on wi'u tun ka juulugol ɗum ɗo ko ka juulugol so ittiri ɓaawo qur'ana julde nden kelɗay ka marché ka économie so ittiri ɓaawo alqur'ana économie makko on kelɗay ka politique so ittiri ɓaawo alqur'ana politique makko on kelɗay ka telen doole ka telen jangugol ka telen miijitagol ka telen alhaaliji kawtital yankuji ka affaire social e ko nandi fii fof ɓay o alqur'ana ko arani ko o neɗɗo ɗo kala ka o woni ko o neɗɗo ɗo no hikkade yeeso makko ɓay ko Allah tagi mo waɗi ɗo tagi o leydi tagi yaasi on tagi goɗɗum ngo kadi donc ko kanko andi gundo o yaasi secret ɗum création on ko Allah subhanahu wa ta'ala andi donc ɗum addani ɗum ɗa jonnugol on tigi ko hikko yeeso makko joni noon so wata deftere nden Allah jonni deftere nden expert ɓe anduɓe deftere nden fiyoɓe fira yimɓe ɓen ko honno ɓe wonirta ɗo ɓe heɓa ko ɗaɓɓa e maɓɓe kon kamɓe kadi e yoga ko ɓe faala jon noon nde ɗo ko hinde fewna ɗum kono noon ko hombo ko hudan lil muttaqin yani ko jaɓuɓe ɓen ko jaɓuɓe ko nde wi'i kon ko nde yamiri kon jaɓi gollitiri ko nde haɗi kon terti woɗɗiti ko ɓen ɗon nde fewnata amma si on tigi sali kende gollitirde haray si o tampi en tant que julɗo haray ko kanko waɗi haray ko kanko felni fi honno nelidaɗo e mayre on nde mo jippi e muɗum on ko inna ko rahmatan lil alamin wuren o nelaɗo meɗen kanko ko yurme na julɓe ɓen tun ko kala ko Allah wodini yani kala ko Allah wodini haray nelaɗo ko moƴƴere wonande ɗum ko fowtere wonande ɗum kala wakkiliɗo no wawi profitude kala wakkiliɗo hino wawi profitude joni noon sen daari en tawi l'islam on ko diina e mana développement diina évolution naɓiray ka neɗɗo on yeeso e piiji moƴƴuɗi nafayɗi neɗɗo e neɗɗankako en daari noon alhaali julɓe ɓen en tawi e bangeji buy haray wona ko wona e jangede ka qur'ana kon ɗum yirata yimɓe ɓen yani alhaali maɓɓe on hino yurmi yani julɓe ɓen ɓe woni e milliard julɓe ko ɓuri e million ji temeɗɗe joni noon kono sa daari ko kamɓe ɓuri wonde toon tampere ɓuri wodude
e heege e angal gandal e sonja e ɗonka e ñabbuli e ko nandi e ɗum e hoore noon diina maɓɓe kanko diina kelɗuka deftere maɓɓe nde wona goɗɗo jooɗi miijiti ko Allah taguɗo neɗɗo wa ton programme donc en andi haray no woodi ton ko accita haray no woodi ton ko jokkaka naafi noon julɓe ɓen hino juulude hino janngude hino yawde makka woɓɓe no ittude zakka e ko nandi e ɗum ɗon kono ɓay noon diina kanko fi neɗɗon arani na relation hakkunde makko e Allah tun ko ɗum so inni ɗuma iqamu salati wa ita'u zakati joni ko ñinnugol julde e tottugol zakka on ɗum ko hakkunde makko yimɓe ɓen andi bangi économie naati joni noon si on tigi juuli tun no inna ko on tigi juulo itta zakka joni noon si tawi o kelɗali ha économie heeɓi haray ko honno zakka on ittirte joni julɓe ɓen e mana hiɓe e retard en fof sen daari situation men on en tawa en hulɓini ko ɗum waɗi fi angal yarugol yeeso gon ɗum hino ɓangi hino laaɓi poy ɗeɗe portoɓe mo yahal toon no reeni yiwde seeɗa ka téléji kono nana e woɓɓe no e wondema haray portoɓe ɓen kañum ko aduna okka julɓe ɓen ko lahira est ce que haray ɗum fof tawaka e ko nattiri julɓe ɓen ɓaawo joni ko ɗum noon wonɗen e arande kamɓe ɓe inna ko lahara est ce que ɓe mari assurance ɓe heɓay toon joni sa ndaari fii ka julde Allah subhanahu wa ta'ala no inni inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julde nden hino haɗa ko innete fasha ko boni bof pankare e ko nandi e muɗum jeeno e yargol beere e toñugol e janfagol e ñoore e gañanendi e ko nandi e ɗum ɗo jikkuji bonɗi julde nden sa juulinde hinde haɗe ɗum joni noon siɗa juulude haɗalima fenugol haɗalima jattugol haɗalima fododirgol e goɗɗo firta haɗalima goɗɗo hoolagol janfoɗamo haɗali yargol beere haɗali waɗugol zina e ko nandi e muɗum haray nden julde est ce que nde jaɓama neɗɗo noon no juulude donc on yii ruuhu julde nden noon haray ko julde nde ala ruuhu donc indugol ko lahara on okka assurance ala e ɓeeɗa portoɓe aduna on ɓe wakkilanike ɓe heeɓi ɗo yi'ike est ce que o julɗo ɗo hino wakkilanade lahara on par ce que lahara moƴƴon ko ɗo heɓoto i ko ɗo ɗaɓɓete wona lahara ton golle ala ton ko résultat golle woni ton maintenant joni noon sa ndaari neɗɗon no o wayi noon e tampere nden haa ka hewtinimo ɗon karan dewal kelɗungal heɓorta ɗon ko ɗum waɗi sen ndaari aspect ji sabuuji naɓirɗi julɗo on ɓaawo fi honno innerten naɓirimo ɓaawo ɓay hari mo yeeso si en ndaari jooni nelaaɗo o feeñi e yimɓe komooɓe yimɓe majjiyankooɓe ɓe jannga ɓe faama ɓe alaa yurmeende ɓe alaa neɗɗankaaku fus ko ɓe faami ala o feeñi e ɓeeɗo woɓɓe jaɓiimo woɓɓe dartike mo ɓe etike haa ɓe hetti yeeso wonugol yeeso ɓeeɗo ɓe waawi ɓeeɗo ɓe waɗi jihadiji fii neɗɗo e neɗɗankaaku toujours entre parenthèse jihadiji ɗi nelaaɗo waɗi ɗin fof ɓe ɗaɓɓita hay gooto ko harbude fayi ko ɓe darti voilà sabu l'islam on haɓirta goɗɗo fiyo naatuka l'islam o agressata l'islam no mari dalilaji kelɗuɗi convaincay ɗi haqqille e miijo goɗɗo ka tawata na ka fawnadirtama toon yani ko preuve parce que l'islam on no mari ɗum no mari doole ɓuri kaafa kam on tini joni noon o walli o wondi e ɓeeɗo ɓe hikki yeeso julɓe ɓen heɓi polgal télémaka économie télémaka gandal ha tawi porto ɓen koye junngo maɓɓe janggata mo daari histoire science on o yiyay e gande boy haray koye julɓe ɓen kono joni noon ɓe perdi on place maɓɓe ɗon ko honno woni sabu muɗum ko piiji ɓuy tumbodiri piiji jani e to sooki woni ko tumbodiri e muɗum ha ɓe wontiri ɓaawo kañum julɓe ɓen joni noon si tawi on tigi andi ɗum ko ñawno so on tigi andi waɗi analyse ji ha andi nawnare mum nden o eto anda lekki kin o ñawda haray ko ɗum julɓe ɓen haani waɗude mbimana ɓe examine probléme on si wawen trouvandemo e solution ko noon no wawi wa nawnuɗo ɓay julɓe fof no wawi neɗɗo joni mo mari nawnare hari mo wawi hari ko yeeso woni si woni ko dogugol woni kaka économie woni ka gandal o yiltori ɓawre ko ɓeni ndaare kuri jam
ko honno waɗi ko ɗum waɗi haray sabu onno toon ko si on sabu andike ndaare no ñawdire faalaɗo sertude sabu soñjuɗo on wo sen darti e ɗum en yi'ay yoga e toɓɓe wonɗo sabu julɓe ɓen wontiri ɓaawo hiɓe mari soñjaji ndan ma tampereji ndan siɗe ka portoɓe innen crise ani soñjaji yiltituɗiɓe ɓaawo no jeeya e ɗin soñjaji soñja heege e ɗonka ɗum ko soñja arano on no soñja ɗimmon ko soñja ndimankaku ko winte kon liberté e soñja tammo on ko soñja andugol hoore mum ko hombo an woodi ɓe anda ko hombo o julɗo ɗo e si ko julɗo imo représente l'islam simo andi ko hombo kono woni place makko on o yarata beere yimɓe ina ndaari julɗo no yara beere par ce que ara ko diina kamɓe reeni donc ɗeɗo ko toɓɓe jane ɗe hayni ɗen e jooma gandeɓe goo kadi e wonɗe sabu julɓe ɓen wontiri ɓaawo sen ndaari toɓɓere ananere nden fi heege e ɗonka e ɗum hino mari toɓɓe tosooke ɗen anndi allah subhanahu wa taala no taali wa at'amahu min ju'in yani si on tigi kelɗay ko beni o ñaama o yara ara en anndintinay e kañum jama heɗiɓen ko radio fortel gollen fm 102.9 ɓe woni e heɗade haray nde toɓɓere nde wonɗon e développede ɗo haray ko tawa ɗum e programme o ɗo association fortel gollen guene fino e heege e ɗonka awa raɗore e leydi ndin ɗo haray faymeɗe wattide konngol ngol e sokeje muɗum ko ɗum haray ɗen weltaniɓe ɗen innaɓe wakkilo ɓe hittina e sabu ko toɓɓere soñjude joni oɗo heege e ɗonka neɗɗo on saygo himo ñamete hebbina reedu ndun kono hara alda e vitamine alda e ko nafata ɓandu ndun hara ko ñaaka ɓuri o yara ndiyan kono hara ɗan laaɓa hiɗa wonde microbe ji e ɗum ɗon kadi innetake ko ɗon ɗitugol yarugol ndiyan ha reedu heewa kono hara na ndiyan laaɓuɗan ñamugol ha reedu heewa hara na ko jonnata ɓandu ndu ko ndu hattojini e mukon e nder ko ñamete ko ɗum ɗon innetake harande e haray ko ñamugol ñamete kelɗuɗo laaɓuɗo jonnayɗo ɓandu ndun ko ndu hattojini e muɗum yara ndiyan laaɓuɗan ɗan alda e microbe e ko soñja ɓandu ndun sabimbina ñabbuli goo donc si tawi neɗɗon ala heɓude o ñamete o ala heɓude ɗan ndiyan laaɓuɗan haray ko weelaɗo hay si rendu no hewde on tigi no yarde potiru to e ɗum ɗo noon e angal ñamete o e angal njaram on sen daari e nokkeli julɓe ɓen fof en tawa hiɓe mari o probléme wono enen kamen ɗo si en daari ɓe nayi ɗo ko ɓundu e ndiyam wonande afrique de l'ouest ne château d'eau de l'afrique de l'ouest ne kono est ce que fo no mari feere yargol ndiyan laaɓuɗan seede mum so tawi ndungi joni ɓay ndiyan yimɓen ko ɗum yarata choléra ala ñabbuli boyi tifoyiɗi e ko nandi e muɗum angal yarugol ndiyan laaɓuɗan ɗum ko ɓurata yanude e mum ko yimɓe ɓe mara moyen ɓen hamma yimɓe yara ɓe ndiyan laaɓuɗan ɗan en ɗon ɗum ɗuuɗaɓe heewaɓe nangude e joni noon o probléme ɗo heege e ɗonka ko soñja yimɓe ɓen probléme no ka yimɓe ɓen julɓe ɓen kono woni ɗin probléme je ɗi julɓe ɓen mari wonɗi e maɓɓe ha tawi ɓe weelete ɓe ɗon ɗe toɓɓere aranere nden ɗon nawnare nden ko tawde ɓe janga ko ɓuri hewde julɓe ɓen ko janga angal gandal pourcentage ɓurɗo ɗuɗuden o julɓe ɓen ɓe janga joni noon innama si jangaka jangali haray jangali haray jang on wopiɗon haray jang ala ka jangaka ɗon joni noon ɓeɗo ɓe jangali ko ɗum waɗi c'est parce que ɓe yeebi yani ɓe saboti e devoir maɓɓe arano on kono woni devoir julɗo adi juulugol adi horugol adi hajjoygol ko jangugol ko ɗum waɗi ko farilla arano on noon mo nelaɗo makki wondema talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima nelaɗo kadi ko ɗum tigi ɓe ada yamirede ko iqra koye on tigi janggo donc base yarugol yeeso ngo koye on tigi janggo si on tigi jangali haray soñja waɗi donc julɓe ɓen hino yeebi on bange ɗon on parti ɗon angal jangugol ngol ɗum ɗo ko soñja ko si a jangi a faami anda siko remugol no remira sabu on yi remirgol jungo kerihum e remirgol machine onirgol juuɗe e onirgol machine wa'irgol juuɗe e wa'irgol machine ɗum na gotum
ɗum na goto nde ɗa heɓa goto ngara machine on heeɓi guluje nde ɗa rema ɗum ma hectare hara machine o remi hectare ji temeɗɗe donc wona goto ko honnun noon moƴƴini on tracteur ko haqqil ko gandal ko honno waɗi on ɗuma machine yaaɓayɗo ko gandal on machine unayɗo waɗa ka sakji ɗuman ko gandal joni noon si tawi kanko julɗon o yeebi gandal ngal ma ɗum o inni wondema kanko ko jangata kono juulira kono o hajjira e ko nandi mum amma noon no wuurira so jangali ɗum andi haray on gurdan ɗon o perdiɗan donc ko ɗum ɗo ko sabu nawnare heege angal janngugol ngol ko ɗum waɗi hiɗen tori musidɓe men ɓe fowyi en janngu wakkilo ɗen janngen gande ɗen fof l'islam ala gandal nafaygal neɗɗo e neɗɗankaku ngal l'islam hayki ko ɗum waɗi sen wattani ila telen ka gandal ɗon entre parenthèse nelaɗo ɓa innama iqra wona yo janngu ko no juulirta ko bismi rabbika allazi halaqa allahu taguɗo on joni noon sa janggay halakal insana min alaq o addi heɗɗere nden o andi ɗon ko fi médecine halaqa no tagirta andi a janggay matta andi a janggay chimie ko ɗum ɗon taw neɗɗo janggata faama on si o jangga julde e ko nandi mum sabu woɓɓe no inna wondema ɗen gande ko gande aduna wona gande aduna de ko gande l'islam ko ɗum si hadis on wi wondema mo andi hoore mum o anday jeyɗo mo o anday taguɗo mo andi hoore ma o a jangga médecine a jangga chimie a jangga biologie a anda no neɗɗo on woniri ko on no andirta hoore ma haray no metti fi donc haray koye julɓe ɓe wakkilo respecta diina muɗum kan ɓe janga ta goɗɗo heɓu e famille mum mo jangali sina ɗo haray ɓuttu on gaaliɗon haray jang on gaaliɗon donc sonja yimɓe ɓen sonja wonɗo yimɓe ɓen ko majjere nden angal janngugol ngol ɗum ɗo ko feggande mawlanande wonande julɓe ɓen yiltirde ɓe ɓawre ɗum kaka ñoggugol yewtere e nder o sonjamo yimɓe ɓen wonti ɗo ko ɗe nawnaje maygol law e joni ɗe nawnaje ɗo heege ngen wona sabu mum joni si goɗɗo no weela karan o janngirta si goɗɗo no weela haray ñabbuli ɗin haray noddama heege ngen ko ñabbuli noddata ñabbuli ɗi noddata heege ngen joni noon tigi no weela no ɗon ka ɓandu num ala heɓde ko haton jini kon cellule ji ɗin no maayude e ala heɓde ko ɗi haton jini kon ɗi lo'a on tigi fooƴa on tigi nawna joni noon si yimɓe ɓurɓe ɓe maayi ma no jibinede tum maayi e ma ko nandi e muɗum nawnaji no woodi kon no yarirta yeeso welata fi ko aden selluɗo on ko on ɗon wawata janngude ko nafata ko on ɗon wawata kadi gollude goɗɗum joni noon heege ngen sabi mbinayi ɗum ɗon e watti e ɗum ɗon watti e nge heege ngen ko woni e wadde kon probléme mo yimɓe ɓen jogii ko woni e maɓɓe ko probléme politique o probléme politique wonɗo e gérude ɓe julɓe sen daari julɓe ɓen ka ɓe woni ton tintini hara ko julɓe kadi laami est ce que kaɓe laami ton ko juɓɓudi l'islam ko qur'an wi kon ɓe woni ñaawirde ka ko faaleji maɓɓe ka ko groupe hum woni waɗi saria ñaawa fi intérêt mum doole heddiɓe ɓen ko ɗum fewndi ton yani ndin juɓɓudi ardindi julɓe ɓen wona no ɓe ɓuttinira wona no heege iwra juɓɓudiji gono ton ko yuɓɓaɗi yani organisation ji ma systéme ji ko fi no heege waɗira fi honnum koyo neɗɗo on wonu hara haqqille makko ɗen ko woni wo kono o ñamira e no yarira na yo miijo fi hikkiɓe yeeso ɓen ma ɗum julle maɓɓe ɗen haqqille makko na yo yaw ton hara juɓɓudi fewninin ko programme waɗaɗo fi weelingol jama on ɓe heɓa e ka ɓe weema ɓe heɓa ka haqqille ko ɓe hirno joni noon hadise no woodi ka imam ali yewti wondema si tawi ko maapini neɗɗo on kon koko waɗa ka reedu makko e ko woni e ley reedu nun kon ko ɗon ɗon maapinimo haray valeur makko on koko yaltata e ɗin ɗon ɗiɗi kon koko yata ɓawo haggo ko haray ko hayketeɗo yani par ce que kanko
ko ɗum ɗon mapinimo na'am koko hawka mapinimo koko hawka mapinimo kanko kadi aray ko hawka ko hawkaɗo valeur makko on kono donc neɗɗo on Allah no waɗanimo ɓernde waɗanimo haqqille neɗɗo on haqqille ɗon yi ko dow woniri hoore ne ɓernden fof ko dow reedu ndun e ko woni e ley reedu ndun konko ley woni awra on ko ley toon kadi rewata donc an ɗum jipporay woni ko ley suti kadi ko ley suti donc ɗum waɗi neɗɗo on ko yo haqqil na'am o yaara dow ɗum ko dow woni ko ɗum ɗon naɓirtamo yeeso donc ɗe toɓɓe ɗo tati julɗo on ka o woni wo o woni e fewndo ɗo himo mari o soñjaɗo soñja angal janngugol ngol majjere nden soñja ñabbuli ɗin soñja juɓɓudi ardindimo ndin e mana systéme politique ka on tigi wuuri ɗon sen daari ɗe leyɗe ɓe julɓe ma on tigi wuuri ton o anday wondema soñja no woodi o bange ɗo juɓɓudi ala ko ɗum jawlen no ton kono hiɓe tampi fi honno ɓay ko seeɗaɓe woni ƴettude jawdi ndin fo huutora accitira ɓeyani yani soñja no woodi joni noon kamɓe on tun innetake leydi ndin no yaari yeeso par ce que ko luttuɓe ɓen daarete e hoore ko ɓe mari fof hiɓe ñawlaade hara noon ko kamɓe hanuno ñawlude ɓe hana ñawlaade ko honno waɗi ko angal jugitagol ɗum no haaniri noon angal juɓɓudi moƴƴudi ɗeɗo toɓɓe tati e nder soñja heege ngen hino ton joni ka soñja heege ko toɓɓere aranere nden ni toɓɓere ɗimmere nden ka soñja heege ko ɗe jawle ɗe Allah waɗi e leyɗe julɓe ɓen si en wattani yila en tawa ka julɓe ɓen woni toon fo Allah no waɗani ɓe jawle ka ngaluji ka nder leydi woɓɓe ɓen hara ko bauxite mari woɓɓe ɓen hara ko gaz woɓɓe ɓen hara ko aluminium woɓɓe ɓen hara ko jaman woɓɓe ɓen hara ko kange woɓɓe ɓen ko pétrole e ko nandi e ɗiɗo hara ɗiɗo fof hiɓe mari joni noon mono mari ɗiɗo fof aduna luttuɗo no hattojine ɗum ɗo oɗo no hani welede oɗo hanaka welede joni noon e hoore ko ɗum ɗo woodi kon fof kono ɓe ala e nafitorde ɗum ko soñja mo julɓe ɓen wondi ɗum ɗo no sabimbini heege ɓe duwano ka weelede julɓe ɓen ko hanuno koɓe ñamir fi taɓe weele na ɓe ñamir fi yoɓe haaru andi marɓe ɓen koɓe ñaama fi taɓe weele ende noon ko son tigi weelama ñaama eni ko fi yo haaru e joni noon nde toɓɓere ɗo ɗe jawle ɗe Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en ka leydi hay enen ɗo hiɗen mari buyi no buyde no ka nder leydi tam innu hiɗen mari na enen waɗi ton ma innugol ko enen mari hara ko enen jeeyi en tori Allah yo Allah newnan en heɓugol nafa muɗum joni si o pétrole ma ɗum o bauxite ma o jama ma o gaz ko woni ka nder leydi julɓe ɓen si ɗum ɗon yeeyama mbuuɗi artayɗi ɗin ɗiɗo moodi hino heɓo e mum ko harna jama kadi ɗe jawle iwiɗo kono jawle ɗen goɗɗe goo ala e artude goɗɗe goo si arti ko yeru seeɗaɓe ɓen ɗon kadi yeebaɗe on tini ɗum ko probléme e nder ɗen jawle wonɗe ka leydi e jawle ɗen kadi maɗum ɗe ara ha ɗuuɗa e yan e leyɗe goo a tawa e jawdi nin no ɓuri yimɓe leydi ndi joni noon ɗo ɓe ƴettuɗen jawle ɓe sendana yimɓe ɓen ɓe iwa e soñja ko ɓe ƴettuɗen jawle ɓe maroya nokkugo e bankiji yaasiji ɓe wona julɓe ɓen wallitora ɗum maɗum ɓe sooda alaji ɗi ɓe wawata gollitirde tawa ɓen ɓe soodi e jungo mum ko ɓe addu ko gollitiraɗi ɓen ko yoɓeteɓe ɗin ko ɗon jooɗoto ha bona tawa équipe arɗo fi danka gongol ko yo ɗumanno maɗum o ɓe ƴetta ɗen jawle ɓe yoola kono woni yoolugol ɗen jawle ko waɗugol ɗe kaɗe nafata yawgol sooda casinoji ma ko nandi mum ko nanete maɗum sooda e battoje piiji wowlotako on andi ɗum ko soñja par ce que jawle ɗen ɗuuɗi ɓe feeti ɓe anda ko ɓe waɗa ɗe hiɓe jon hibboyaɗa naɓiraɗa okkitiraɗa hara wona darnugol labtaneji ko yonata ka leydi maɓɓe tigiri darna duɗe lekkolji ko yonata ka leyɗe maɓɓe tigiri darna fi alyatima ko yonata ka leyɗe maɓɓe tigiri ɓen ɓe ɗen jawle arata tawa hino feetini ɓe ɓe anda ko ɓe waɗa ɓe hara ɓe mari toon tampuɓe andi ɗum koko hulɓini donc ndin juɓɓudi bondi ɗon kadi
ɗum ɗo kadi ko sonja jama hara kadi ko julɓe woni wadde ɗum e nden toɓɓere ɗon e jawle ɗe Allah waɗi ka leydi ɗen e ma ɗum eɗen jawle yeebe yani woɓɓe ko salo gollitire inna ala e gollitirde yani yo maro ɗon yani yimɓe ɓen hara no sonji hara jawle ɗen no ɗon yeeba jawle ko Allah waɗani jama on kon leydi joɗo toña kadi wi'a ko ni Allah moyiri parce que ɗum kadi haray ko poyon mo jama on hatojine yeƴƴintenede e fi inchallah kan hakki woɓe ennayi ko ni Allah moyiri inchallah on andintinayi en on point ɗon kadi yewten fi makko woni sen heeɓi tammuɗo inchallah e donc o sonjande e feggande fiiɗe jawle Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en ka leydi ɗo ɗeɗo toɓɓe fof hino sonji joni noon julɓe ɓen siwa yo sonja haray jawdi arayndi ndin si ɗum yeeyoyama haray koyo gollitire ko nafata jama on kon fof e ko ɓeydoto e ndi jawdi ko ɗuuɗi o ɗuuɗata julɓe ɓen no ɗuuɗi aduna o si tawi enen ɗo joni en heeɓi jawdi fowtike ɗum ɗe leyɗe takko men no ɗo no woodi ɓe ala joni noon ɓen ɓe ala haray ko en wallitoɓe par ce que haray ko musiɓɓe meɗen na wondema fi koɓe to julɓe ɓen fopp ko nationalité goto ko haani ko kala en ɗo la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo ko nationalité maɓɓe onni joni noon hay fi o systéme ɗo waɗama ndi leydiɗa e ndi leydiɗa mo ɓeɗo nationalité nafuy ɓay tongaka yen wallitoɓe e bangeji neɗɗanka ko fof wallitoɗen ɓe fi l'école ji wallitoɗen ɓe fi labtaneji e fi laawi e fi ɗum koɓe ñaama e fi koɓe yara e fi koɓe ñawdora ɗum ɗo to ngaka mo ɓe no wawi wallude musidɗo mum e leydi o leydi fiiɗiɗo joni ɗum ɗo ɗi sonjaji ɗo o crise ɗo ko crise sonjuɗo o crise heege ɗo joni noon ko ɗe toɓɓe ɗo woni saabu heege nge on andi joni en wi ko angal janngugol ngol so on tigi jangi o anda no remira moƴƴa nafa moƴƴa o anda no ɗum no ñawdora fi lekkele e fi labtaneji juɓɓude nin kadi ko benidi moƴƴa par ce que ko ala hoore yaata sayi hoore nde nawni ɓandu luttuɗo ɗum ko honno gerdata haray ko sonja ɗon kadi beni feewa jawle ɗe Allah subhanahu wa ta'ala waɗani julɓe ɓen e leyɗe maɓɓe ɗen kaɓe woni ton ɗen jawle kadi koɓe nafitorɗe si ɓe yeeyi ko arti kon yoɓe nafitor nafa huuɓuɗo yani ɓe waɗa ko nafata fof wano darnugol lekkolji waɗugol laawi waɗugol labtaniji e nokkeli fof aynugol ɓeɗo ko siɓɓe am ma ɓeɗo ko leñol an ma ko région an onni ko ɗon mi wi non wonɓe e leydi ndi fof no fota haray ko dargol ɓurɓe hattojinde o waɗana ɓe ɗum ha fof heɓa yani si tawi kadi fof heeɓi konko ɓeydi ɗon wota bewire e woɓɓe goo wallite yani ko heɓoto kon wona yo yeebe yani ɗum ɗo ko yeebugol ɗiɗo ko ɗum ɗo no tawa ko sonji julɓe ɓen e aduna o andi ɗo ko toɓɓere aranere nden sonja e mana crise ñamugol yara on ɗe toɓɓe ɗe wolɗen fof ko toɓɓe wonɗe ley ɗum ɗo ko ɗi piiji ɗo sabimbini nge heege sabimbini kaɗon kaɗo toɓɓere ɗimmere nden ko hayni ɗen kon wondema ko sabu ko yiltiri julɓe ɓen ɓaawo ko sonja e ndimankaku liberté on Allah subhanahu wa ta'ala o tagi neɗɗo on waɗi mo dimo o rinɗinimo no woodi ayeji boy ka alqur'anul karim wona o aya ɗo ka Allah daali bismillahi rrahmani rrahim wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun woni wondema no jeeya e mandeji makko no jeeya e ko o waɗi ko tawata haqqille no hani yeƴƴitade o fi o tagi on o itti ka leydi neɗɗo on ko ka leydi iwi ɓay noon neɗɗo on gayni tageede o waɗimo o saakimo tantashirun donc andi si hunde sakitike haray hinde mari ndimankako wano joni nayi ɗin sino fala haray ɗi sakitaki dammi ɗin sino ka kula haray sakitaki si tawi noon accitama haray koyo saako ko ɗum woni haray liberama ko ɗum Allah tagi neɗɗon o liberimo ɓeyni wondema ɓay Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti leydi ndin mooɓi fi tagugol neɗɗo on sintere aranere
nde o watti e hoore leydi ni fi jiɓugol loopangal wo ko ndimankako ko ndimankako rinɗi neɗɗo on donc neɗɗo on tagida e ndimankako ɗum ɗon ayeje bus hino yewti fi muɗum joni noon fi ɓuccugol kan ndimankako ɗo seeɗa e yewtereji buy no woodi yetten o hadise imam ali ɗo mo filli e nelaɗo yani newɗo mo on jannimo okkimo geɗal mum o yewti ɗo o wi'i ayyuhan nasu ko onon yo yimɓe andi ɗo ko yimɓe ɓen fo yewta o nal ko onon yo julɓe ma ko onon yo gomɗinɓe o inni ko onon yo yimɓe inna adama lam yalid abdan wala ama wondema adama o jibinali maccuɗo goɗɗo go o jibinali korɗo goɗɗo go kono wiyanɗen korɗo goɗɗo go ma maccuɗo goɗɗo go ɓay neɗɗon ko abdullah debbon ko amatullah yani fo ko maccuɓe allah maccinaniɓe allah e horɓe allah ɗo o inni wa inna nnasa kullahum ahrar wondema yimɓe ɓen ɓe fop maɓɓe ko ɓe rimɓe donc o déclaration ɗo no laaɓi wondema baba adama o jibinali maccuɗo o jibinali korɗo donc en famay ɗo wondema ko neɗɗo on maccini ɗimmo muɗum ko neɗɗo on waɗi ɗimmo muɗum maccuɗo e korɗo wona allah subhanahu wa taala imam ali tigi no jogi yewtere kaɓe maki la takun abda gayrika laqad khalaqaka llahu hurra nden yewtere ɗon kadi ko kamɓe kadi maki nde wondema wota jaɓu ɗo ko déclaration wondema adama jibinali joni noon ɓay a jibina ko a dimo o yewti yewtere ɗimme nde yewtuɗon ɗo nden wondema wota jaɓu wonugol maccuɗo ɗimmo maɗa par ce que ɗimmo ma on so bewi o heeɓi jawdi ma feere ma doole laamu haray mo yiɗi eltude woɓɓe goo yaa ha o maccina ɓe neɗɗo on ko noon joni noon o ini anta jaɓu par ce que a jibina ko a dimo wota jaɓu wonugol maccuɗo o innimo ɗum la takbal la takun donc wota jaɓu few wonugol maccuɗo ɗimmo maɗa o waɗa e ɗoma maccuɗo ɗo on fof ko on mama soro goto on pati goto par ce que ko adama e hawa antini joni noon neɗɗo on si o faami ɗum na yo jaɓu joni noon maccungaku ngun hino yaha ha tawa ko ɓandu ɗum maccina wonde go hara ko hakkille ɗen maccina si tawi ko ɓandu ɗum maccina ɗum ɗo mettafi kono si haqqille ɗen maccinama ɗe colonisama haray no mettifi joni noon on maccungan kaku no mari systéme ji no systéme go hara ko goto e goto ma goto e jama sai go hara ko jama fo woni maccuɓe ya no wawi wonde maccuɓe woɓɓe ka économie ma wona maccuɓe woɓɓe e gandal e bange go ma wona maccuɓe woɓɓe ka politique e ko nande mum tawata wonɓe yeeso fi ɗum ɓen ɓe waɗira e luttuɓe ɓen no ɓe faalira ɓe ala liberté suɓagol ko ɓe faala e noon allah subhanahu wa ta'ala tagi neɗɗo on waɗimo dimo neɗɗo on beni o faama ko dimo joni noon faamugol ko dimo e haray no woodi toɓɓe ndan e fi ɓurtugol ɓangel ngol wondema neɗɗo on tagama ko dimo no woodi e toɓɓe tati ɗo si tawi waɓuto on no heddi ɗe waweten ɓanginde joni si tawi ne waki en ɓangina e on suma inchallah e toɓɓere aranere nden fi wondema l'islam on ko diina liberté so inni noon liberté ko yimɓe en faamu na wondema on tigi koyo waɗu ko moƴƴima ko moƴƴa non liberté ko neɗɗon wawgol miijitagol o miijito hara na goɗɗum ɓiƴimo o hara wona systéme ɓiƴimo ma hara na kulol puusimo yo warru noon yani o yi dowga yaasi on no henti o accita haqqille makko ɗen ɗe fubbo e yaasi allah on o ɗumanno o miijito o ndaara piiji ɗin hara wona nano e ñaamoma o ndaari koyo accuto haqqille makko dime ɗe allah okkimo ɗen o wawa miijitade joni noon on ndimankako makko ɗon no haaɗi ka haqqi e ɗimmo makko on fuɗɗi ɗon na wondema haray ɓaymo mari ndimo o tooña yimɓe ɓen non ka on tigi tooñi o haray woni maccuɗo beleɗe makko ɗe donc haray seede mum l'islam on no rinɗini neɗɗo on ko innimo wondema ko tedduɗo a wata teddude a rinɗa oyni wala kadi karramna bani adama aya on hino anda o teddini gueɗal adama ɗum ɗon hino anda toɓɓere ɗimmere nden
o tagi neɗɗon o waɗi mo lonto makko ka leydi ɗo waɗugol mo lonto makko ka leydi ɗo kan no holli ko dimo sayna o dimo wattanoke lonto ko ɗum waɗi so inni en wa huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ard ko kanko o waɗi on lontiɓe mo ka leydi fi wurnutugol leydi ndin danko systéme o donc ko dimo sona ɗum o waɗatanoke yeesojo e o bange ɗo e toɓɓere tammere nden ɓanginayi nde wondema neɗɗo on ko dimo ko ɓay golle ɗe o gollata ɗen o yoɓete si tawno gollinteno arayno na golle makko tawno joddi ala haray sayno joddi ala sa en joddi waɗi c'est parce que ko kanko waɗi sa en sanction waɗi c'est parce que ko kanko waɗi e ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala o daali wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah wondema son fiññini ko woni e wonkiji moɗon ki ma ɗum on suuɗi ɗum Allah hasbiroy on ɗum yani ɗuma o ñaaway on o yoɓa moƴƴimɓe ɓen o yoɓaɓe ko moƴƴi bonɓe ɓen yoɓaɓe golle maɓɓe ɗen joni noon andi ɗo in tubudu ma fi anfusikum son feññini o yi tubudu ko fe'el na wondema innugol ko yontigi miijo tun yaltina miijo ngon ko yaltinirgol miijo ngon golle yani golle ɗen hara ko o miijo moƴƴo o yaltina ɗum o miijo bongo o yaltina ɗum donc on gollugol ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o suuɗiba o feññiniba ko moƴƴi kon o yoɓaymo ko boni kon kadi o yoɓaymo donc ɗo ɓayi waɓuto on faaɗi en wata développude ɗe toɓɓe ɗo tati kono noon tawde neɗɗon hino teddina o lontinama ɗo o wiyama ko golli kon yo ndaaru ko gollata kon o hollama ko moƴƴi ko boni yo suɓa ko moƴƴi kon o hasbete ɗum no holli wondema haray ko dimo haray musidɓe julɓe tedduɓe ko radio forte gollen FM 102.9 wonɗon e heɗade ko woni on e makande ko samahat cheikh Mouhammad Hafiz Diallo haray men accitanayi on téléphone on yer 5 minutes hewrodiren on tuma haray waynodiren ɓay haray ko tan happaɗo haray ka wawto men noddude ɗon koye o numéro ɗo ko 657 102 102 657 102 102 e signali woɓɓe no ka lignol ɗe ƴetten ɓen ɗon allo 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 aray ɗo wawi noddude o numéro ɗo fayin 657 102 102 allo waaleykum salam wa rahmatullah on jarama nala toon ko wonɓe Dawuda Besiya nam waaleykum salam on jarama menen kadi mi weltanike o moƴƴi albarka nam sey kare ɗo wawi continue hari en yewti fiɗe toɓɓe ɗo tati nam wonɗe seede neɗɗon ko dimo ƴetten ɓeɗo kadi allo 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 nam on jarama tan ala toon jam to ko Salimatu Bari Dixin Salimatu Bari Dixin nam mi fala andugol fi julde debbo so tawi hara waɗugol wo juɗɗen duwaka yaltutude ma koɗɗen fe julde mi fala andugol nam ala kulli haali awa ɗo wawi ɗanninde heɗo ɗon haray ko min andintanayi on taw haray ko temu ƴettaɗo ɗo hannde on haray nafi julde kono noon haray so tawi no woodi ko sayko e sayko ɓen ɓeyta e fi muɗum haray e watta e sooke maɓɓe tele makka julde ɗon suddi ɗon ko hani yaltutude e ɓandu makko ndun ko fottana kon ko yeeso ngon e newe makko ɗen e teppe ɗen ɗum ɗon si yaltiti haɗata o juula no woodi noon wiɓe buumugol ɓanndu no fof ɗum e laawi ɗin fof no winda kono yer wiɗitande ɗaɓɓita yani recherche scientifique hadiseji ɗin no woodi kono ɗi sella amma noon si on tigi suɓanike hoore mum buumagol haray baasi ala l'islam on kondana l'islam on kondana allo 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 haray ɓeɗo kadi waynike haray ko nodde men ka 657 102 102 allo allo nam waaleykum salam wa rahmatullahi kombo ko Mamadou Diallo hamdallahi Mouhammad Diallo hamdallahi vraiment ma weltani émission mo waaleykum salam mi weltike mouradu moƴƴuru radio forte golle no hewro on awa ara mi salmini on waaleykum salam Allah fawa en jam allahumma amin jaram nam joni noon
o ndimankako ɗo ko inete liberté neɗɗo on wonugol libre o wona dimo e miijoji makko ɗin e ko o faalete waɗude ko lorrata ɗimmo makko e ɗum ɗo hino mari nafa molanaɗo e nder miijo l'islam o attasawwurul islami ɗum hino mari nafa moƴƴa e fi honnu ko ɗum ɗo woni ngorodi e mana leydi ka sobas man gurdam moƴƴam waɗete liberté o neɗɗo on o ɗum hannade tawde ko o dimo e on sobas man noon neɗɗo on ko ɗon o mahete ara nun ɗum si neɗɗo on mahama ɗon kawtital ngal e mana société on kadi maheɗon woggol allo Naam. Allo naam ko homɓe Ko Hajja Binta. Naam Hajja tana wala ton ko honto no ɗum ne Hajja Binta Bonfin. Naam bismillah Weltana golon on mi fiamma. wa alaikum assalam wa alaikum assalam haji Weli men so. jarama wa alaikum assalam naam neɗɗo on o mahora yani o janɗira ko dimo naam hara mo mari liberté mo andi o haɓɓaka haqqille ɗen mo wawi miijade no faalira o waɗa ko faala taba an ko lorrata kawtal ngal lorrata ka o woni ɗon e mana yaasimo wuuri e muɗum on si ɗum gasi ɓay haray ko goto e ɗiɗo e tato wonata jama on kadi systéme juɓɓudi kawtital yankorni social on mahe e hoore ndimankako e mana ɗo joni pay kun hara hino andi no mari liberté mum o allo woɓɓe no ka ɓoggol allo naam Assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ko homɓe ko honto nodduɗon ne Ko Ibrahima Bambeto. naam Ibrahima Bambeto Amara ko fi landagol ɗon fi ka macca kanko ɗon ka ɗum ami mar ɗon question goto ɗon haray ko on ɗum wi'a wono par exemple si yahama ni télé majji haadi ɓimɓe ɓen wono spéciali ke islam ɓe nanngama ara ɓen ɗon ko on ɗum konta naam a bange islam naam aray ɗo wawi ko ɗum ɗon aray ɗo wawi koppude ɓe jaabo naam cheikh ɓen ɗon haray ko dahaɓe prisonnier de guerre naam andi systéme guerre on suma e nanganɗo o yawo koyo waru joni noon julɓe ɓen kañum si nangi accana heferɓe ɓen porte de sortie ɓe weeɓitana on tigi l'islam o on tigi si faami l'islam on jaɓi e hoore ko libre téléma e ngon miijo ɗon haray hande kadi o woni dimo oɗo hino jangi mo wawi windude ɓenna ko ɓe jonnamo sahabaɓe 10 ɓenna jannuɓe ɗo ma ɗum himo wawi windude ɓenna jannuɓe windugol ma mo wawi metiyego tafugol ɓenna yo jannu ɗum haray ɗum ɗon no wawmo wallitade ɓay ko neɗɗo gayneɗo goɗɗum l'islam gollitiramo e on ɗon haqqe makko on koyo ware kono l'islam on accamo ɗon mais l'islam ko accimo ɗon kon haray koyo yangano l'islam on nanguɓe mo ɓen haray koyo yangano ɓen joni noon ɓen hino ɗon kono kono l'islam waɗi l'islam innayo goɗɗo maccin goɗɗo l'islam noon no inni yo goɗɗo liberu goɗɗo ko ɗum waɗi sanction ji ɗin fo kaffara on fo mo bonni ko ɓeynata ko yontigi rinɗin ko yo rinɗin dande si tawi kadi o waɗay ko moƴƴi ko yo rinɗin goɗɗo yo sottu goɗɗo e ko nandi e mo l'islam taw on systéme kono tawi o ittatako nde wotere koyo ittire seeɗa ha alhaali aroya wano fewndo men ɗo ni itta few haray fayda ko yer 3 minutes heddani en ɗo so tawi gaynto ɗon on e yewtere ko ɓe fuɗɗi ɗon ɗon on ɗum haray résumé on jama ma ɗum haray wasiyo ɗon so tawi no wodare ko wasiyo ɗon jama on haray acciten ɓe koko wiɗen kon ka sobas man gurdam moƴƴan ɗan développement on waɗete ɗon haray ko benindiman ka ko heɓo
ko ngun ndimankaku ɗon ko ɗon neɗɗon hana mahede neɗɗo julɗo on ko ɗon o hana mahede on janɗa hara mo mari haqqille dime kawtitangal kadi société on si ɓe ɗuuɗi tawa ɓe jogii on ndimankaku mo ɓe hino andi ko hani wadde kon hara hino wawi wadde si feƴƴi ɗon juɓɓudi ndin ko beni kadi politique on ko beni kadi hara ɓe jaɓi liberté on ɓe jaɓi ndimankaku droit neɗɗo on droit on hara hino jaɓa yani ɓen ɗon kadi hara ɓe andi ɗum ɗon droit et devoir ko woodi kon hara ɗum ɗon ko teddinte ɗum ɗiɗo si tawaka e mana so tawi liberté neɗɗo on o ala ɗum woni ko julɗo woni wona julɗo o wawata yarude yeeso ko ɗum waɗi systéme ji ɗin fof son ndaari systéme socialiste on ma capitaliste ma ka démocratie ma ko nandi ɗum e systéme ji hara ɓe yewti toon fii liberté neɗɗo on haray ɗum hino yewta juɓɓudiji hino waɗa joni noon so tawi ɗum ɗon liɓama ma ɗum haykama haray yaretake yeeso ko ɗum waɗi si kawtita l'islamiyankowal ngal haray hino hani wadde ɗum ɗo kadi ko ɗum ɗo nelaɓe nelira fi libérugol yimɓe ɓen joni ka sakkitode ɗo inchallah yo Allah hokku en tanjigo wawen hara en arta e mawdu on wawen yewtude yanñen foto sabu ɗen faala andude ko tampini en kon ndaren lekki no iwren e muɗum inchallah donc ɗeɗo toɓɓe ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo ɓeydu en wallude o findina en wawen wurude l'islam o wone rimɓe e janggoɓe wakkilotoɓe e finuɓe faamuɓe e gollirayɓe ngal pinal ɗo pinal l'islam ngal e kelɗere l'islam nden e yaren yeeso hetten place ko julɓe jogino ardo ɗen e aduna hedditiɗo on fii ko nafata neɗɗo e neɗɗankako aray ko ɗum ɗon woni ko toriɗen hoore meɗen toriɗen jama on kadi toriɗen Allah yo wallu en e hoore ɗum nam haray min weltike cheikh Fota haray ko musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe heɗade radio Fodde Gollen FM 102.9 ko wonno ɗon e heɗade ko samahata cheikh Mouhammad Hafizy Diallo ngeli ɓeɗo aray ko professeur ɓe ka université Moustapha wonɓe Simanteri hôpital ko ɓe imamuɓe Somfonia ɗon e Kaporo Ray ko ɓe professeur ɓe kadi fayin ka université général Lansana Conté haray ko kamɓe wonno ko invite ɗen ka manassa ɗo fi makangol ɗen ko hunɗum woni sabu retard ɓeɗo julɓe haray e no newrani e wo en tintida e maɓɓe kadi tokkitoɗen oɗo mawdu inchallah haray min andintina en ko wonanno on ka technique to ko musidɗo meɗen Buntourabi Souma wattike makko ɗon e nene goto meɗen makiteɗo Bademba Ba haray ko woni ka ɓaw micro ɗo ko pay ko moɗon makiteɗo Mouhamadou Mokhtar Diallo haray fayin cheikh min jonnita on duwana ɗon en e nder 30 secondes haray waynitoɗen gasi on jarama iɗen toro ɗo Allah yo newnan en ɗum ɗo اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فهملناه وما قصرنا عنه فبلغنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين دون توري الله يلا أكم بركي سومي نفاجي كوني سومي إجابة قل دعاء سومي كان كواي جوجي آمين يا الله o radio ɗo kadi Fotten Gollen FM 102.9 yo Allah naɓir fi makko yeeso amin ya Allah fandareji nafay ɗum yo Allah newnamɓe amin yo Allah waɗmo radio ɓurɗo jandude ndi leydi ɗo e sabu hino wallitade fota wonɓe mumɓen kala andeji ko ɓe wondi yo Allah ittanɓe fandareji ko ɓe faala yo Allah waɗanɓe o kora en nafaji e annoraji e jaaba tuyeji du'aji ko woni e suumaye kon fo inchallah kanko way kanko jogi allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad ko radio Fotten Gollen FM 102.9 wonno ɗon e heɗade haray min salmini on onon e ɓeygureji moɗon wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh حيدر حيدر اسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر